Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Kakong panalari khongwar kabalong kanong yalam jaga United Democratic Party haka artere urampang arza afulai lembagi nong kershan kala penyeso eladi baga National People's Party tangkum kanong kershan jongka party apa penpau ya kadau kabala pelong ya ka ban penyeso baga NPP kalong namar baga UDP menba u Dr. Don Kupar Roy udang im ke parti gadang long kumba julong handai andala shimti degi weipat kinong yalam ki batmai ke jinglong jingman hapo parti kamsim la long shu kumba julong hagi snem ki bumenchwa Hakani keju usngi ke NPP kelapen kamti kam haga kong banalari kum ke State Vice President jong ke NPP Women's Wing. Piang suba hakani ke pori kong lawan dari piso parti ini ya ngilong pergi dengan piang ni aku hendak ke office tinggiwan rung gini kiman ke kita pergi kiman amar bra Penyesal ni lawan penjari setri kejungi. Tapi parti kejungi dan penjari setri kamu pun kami ya. Kan penangwan nang don jaga. Kan penangwan berong nang don jaga. Kita kibun kibreu kibra lalu sini. Kibiwe kudusir kunju macam tambah. Hakan ni kapor ikong na penuslah iwan penyesal lagi. Hakan ni parti tidak pilihan ni dokumen. Pada tim jompi di bidang soba tak berkemen tak di semua tak bukian mesin maknanya terhilang seperti itu ni. Di bidang soba yang kong pada tim jompi ada yang jompa MPP, nama kaying jompa MPP ketika yang kami terhilang tingginya berpinjam semua bidang wan mentah kasih. Ada pilarung hajian pilade kita yang tingginya terhilang hajian kenang bagaimana yang dijawab jawab parti dah badan buram. Ngan kumno ngan dapat kejing keren sisa mengayo bantuan dekat akan keseng ke jompi keseng NPP ba ngayo igi baka seng NPP ru kedekas baru sikatu ngadon hak UDP adu arah japra ngala train nak kita ke parti hak ketika konstituensi ke jom nah dia ngala ya lut ngalari ya leru ya ke election ke por arah japra but how I had just had live ngalaya le eka di election usha in so no dia ngelasaren no di hadiah nang tu pada ngan ong UP ba how I had just had pra pada ngakum kanong trade party jong ka party UDP de ngila hapan penyeng kandidat baik abangan ap tre shu banile election de ngila yo i ba shooting ni shooting nakon osla te kata kuaru ilayeng na kayo dito. Di hadiah nang ta pada pinsaong hi balay pangang wan poy sa kanila party jong ke NPP. Di kalong ba idan pasak presiden rang ba dini ki Dr. Don Kupar Roy ibaro ke itu di dang don mai i ke kom tre ke jongi ni kinong tre jong parti hapo pun uslang ye nya sutna adu kata-kata de hadian pada nang tu da im don chu lawan pada de kiwek batmai kinong kit kam jok parti aka state dengan nak daw simet ike jonga ngalami no nak parti UDP mentions na de hadian nang tu pat ngaklem pat ngaklem ong bangan penyaso sa ke NPP haka kapuar ka bangan design ngakum ka businessman ngala tre hino lakakam ka lajong hi nrei ki pa songa pade kinong kersan songa ki bangala don sya ketiga ponosla ki bon ba mo ngilaya long ba arbet habaya le ba isar hamana ki election te nakabanta kinong kersan lajong ki bangala iet ki bangala shania ka kiru kila iet kila shania yang kum kanong yalam ka jongki tengamla ban susong klikti kum tu ban suong bai pile soe dekat soba piman nrei ngapet pede ya ka ka ba isa mo itre nakabanta ka dong ka than punuslahi baro ko bai ilale bhapala sisa haka yang karoy ka pa
hakar yang nabaro kiliang hi la de uwe sha la le phaya ka dong ka than jongi baro khoi ti ngala don lupa ka men siem ka ban no be bagi pad ba ki ba kersan hi na bangin yan no lang banya kersan no ya isa hakani ka kanti katahi kajay pansay jonga mantalas ni habang arung hakani ka seng ka jong pi tinga ay kubliru ya baro kwat kini ki bayale nakani ka seng NPP mo ila de ki kartong ki bayale ki ban hapya trish tom banya job hi mantara kanti de dan bok nga ay ka jingkit bok kit wiang ya ki baro kwat baro ka state hi baganya yo ka jing job mo baka NPP kan job ton burom bat kan yo ia ka sarkar mo akan ikanti ka banawan ko punjo kong mana disebut bila pediang ia ke cepat jonga bat kampam na sutuna cibun bah ini ki benai pelalin no pitan tiap kan benjo ngam ta mono ngabun kamli sabar tim ni pada lagi bujuri ya na atau man ke senang man ke tahu la lain ban her ban ia kan bas ban wat happening tempat rumah partiru yang leila tresi tong met ban mesin dengan kemen bar kapusla konstruksi jengi ninyo ay kajing jam kapadun bulong akan ipi